nasiwa ka tuwa na arakip mungkin bus mayar ay nonon ting apong ayo ito tapos sa ito mero ayo ere ke man tepo ke makuri tenua ke puna onua ay ta ko ta kana ay ta ko Petro ake au sidawa me au kora me iroun yang ano ko kung ano ko nara ni Yesu alay tay natarita era pa ting apong tamero ayo inonon te tapos yo kukulay nanon day ano mga rin kautay nang katetekan busmay na koimi kaya na rin karisan ni kabene kanda pene ni Mauri episode God is good all the time nang irara po ya busmay kami nanon naratapos nang tamero ayo kaya na rin karisan ni kabene emo may riya tanan na day kangay ni karo ko tingaway kabene busmay akin kabene kaya na rin karisan ni kabene nono na kay tataro sinang maki nono sa busumaya na para irwa yata ya ay ya irwa nono te araw manta wayo nono na yata ya amay se ka akairaki nono te boro roya re sinariya ni kaira te menda ke ebiare ke arada ni kaira te menda nono te katwa riri te tabes ke nono tabes kaya rin po tiyak ka na ba busmay na komi tiyak ka ni Mauri tiyak ka na ba busmay na komi ay ruwa ay kakamay na irarigi na inon tayo arakorak ke ato kampuso ay di din inonon tiyo na kayo may may na kamay rin kami tayo mga din ako inonon na rumata buhay tiyak ka na busmay na komi noon tapos sa iyo ko episode tiyak ka na ba ni Mauri na kuya ay ruwa ay po tadi na mamari na inonon tiyo na ito amin church ay kay bunin mi na kay kay mga roni na inonon te tay ayo inonon tabas ayo sa kana para te kan busmain no kami amata kata ka metero tani nga pati tespang sinang tawloy na lay inonon tabas ayo nari ka ka kora na ko ina ngaira agisa penendo ko inonon te tabas ayo sa kimani nga te kan te tuwa na uwi na at ka te so inonon te tabas ayo mitinare may beso Taaua sangan na ba tetiakan busmay tiakan ka Mauri sa karabako Taaua namtaya na kwasan nukutiya ba ayo amtaya ko ng kamalakailan na tiakan tuya silang inukulay ngayon na kahit di karisa kakariyari atis pang kare ko na kanako asangan ng mga tiki pati takakora-kora ti kametoaki na inanon na loni mek kurara pa bugin di Kumba, kurara pa rin ng patawag. Bugin mo kunara sinang ko na sina kamomo aran na arabuya Yesu Kristo ang the special item sa busiya ang dayari san kanako na special item kaya ang tangiroy ang skiroy te kana sa busiya rin anay ruwa ni kay hindi tayo tunay na taka-taka sa busiya amirwa na komen ni kaukira ni kauka atatataro special item ayan ko na rin ito na nagbubog ibugin de asunta ka para inoon de tabi sa iyo ito ko teka na spa anayay inom spa anayay inom ayan sa busiya ko sa ano ko to floor
Era pa. Asa say amen nakon jai chumayo. Amen. Era pa. Era po kiti doe de de bana te tade na nang roire. Ali yata te tade na sinuri no tayo. Ako ay ara te batay. Skonan kapong ay ara tade na tapos tabi uay kapon nar. Daw ba nang kakawa ka ayo di terang ko nani. Pain kami nagkasanga na mayroon diya so ayo di na nang kita nang ay rara pa sinakauginan taro. Sabi rin dia alarikan ba ya akira ki pasa kauginan na ba sa kakabayaan na ba ti. Sa Ababaki datar. Aswara ko ma kasi napuy ko as kaitaw kung meron ng tapasay. Kura pa ibukin meron at imato. Kura pa ibukin te merurung ato kura. Kura pa rin ibukin te ikin meron as te imato kapongan at yaso. Sa kaitaw ko ni karapo ko rin ibukin kanuan tuwi kasan no ko mayroura. Supangara kisasan koroy. Nanunimiyangal. Narausu. Narata pun makuri ke simena yai jaswa. Sa mga kasukinan nun di tetapi say anak ko yung nangaran na po na bumera kaswaroy. Di ita kimayu jaswa. Skogi ipain ni kabeni. Aki ukasan ng anira. Nanun tuwik. Di nanun narakabi. Warakari at jaswa. Kaya ina kay puning kaya ko tema to ng anira ni kabeni pai. Aki tema to ni kapunganay. Nako nanun dapat at jaswa. Ibukin bukan dia kari sa jaswa. Kaya di, tetapi saya ko nakakapayay. Kapi makari ay kay jaswa. Paano ko nan mga sige pa, paani po ibukin. Tatakinan turong-urong o utagin nam teka. Nakon tapo agya na kapungan akin ako yay jaswa. Kakapayay di kipay manano agya ng tauroy nang atatayo. Ngayon lagi to, yagi kita tayo. Roni rana pe. Kakura-kurai dapat sinata kakao kinayo. Kaparayera pure. Sekani ko yo rana si Maria Yesus Kristo. Amen.
Kamda pene mo ni Mauri kan dia karesa may korobu. Happy Sabbath. God is good and for the time. Kamda ara pa inanun tamaruan tetabasay ay may na sina tinawas pangara. Ya punta ba katepanan karaparapa. Ni kakaitaw nakon Yaswa. Kaya di meto nanganira to kora-kora. Di marurung inanon tepong tuwa na metuwa. Sekarang pa bikin kanuan tuwi gasan ako. Pay karas pangara kisasan kasay inanon naratapon maguri. Imengara on tapa kisin ako yay. Enabuak yay Yaswa. Japon tapi kadi kita panan sumay na ko nara. Raun mane may kurobu bakaya. Sumay ko na pa inanon doy rin na tamaruan de tapasay. Kora pa bikin spangam kay kukunan dari. Ikatuay na nun tamaruan tetabasay. Irang ini kukay. Tetabasay. Di kipatemen na. Disa dede. Ibugin Yaswa. Kaya kaya ispangara. Mananatayakan tetabasay. Timon pa ikan tekin na kain dia karesa may korobu. Dan kakaitaw ay ang karapay kami bukin ami. Ami wagi akam karoyang kay ikatwa tapes sa kamnadiay ni kairiya. Ami duwa kakatimen na. May rumin kapen. Ay rapan anumin kapen. Kain dia karesa kakam kokoni me kinakonti. Dia kantaning ayo Yaswa nakakapay kami. Ang kami wagi kamaron ila tapes ay inanon di tapon daro Mauri. Ya ina pa kita ati meto nung ngoray nanon di life. Ya kami udi na bang kami nanon di tapes hata Mauri. Tapes ayo, jadi kinano upan na spatu wana turung-urung warang kakawak. Turung-urung na pesa gitu tu kinongoraya kinna. Turung-urung ayu ikari menti kanuan di 18 days of prayer sa spatu kina penwagi nanon di wikay kana ko. Ikan na turung-urung ayu kan di yakin ay takanta ni ngata Mauri. Ay ito ko pa. Sinariyakin na iya ispangarang ay mang kami da Mauruan oroy rin di tapes ay. O ito kwasun ispangaran di tapes ay. Yasunan di deden matang yakangay. What do you have share it to others? To bless others. Kini gini bes. Terari dong. Sipaya. Pati kakapaya na ko yamat. Tapes ay yo. Sekarang pa. Dimana rairuwa. Ibite ke. Yaya natare nandiyan ni. Irang ginag yon gidibes. Waskara pa na natare na ayo. Paya ko nan sipaya na ko ida. Ikakapayay na yay. Tatapes sa iyo. Dinanon ko na nagyasan. Nanganira tinapon akon aswara. Arikaraw. O yung kanis pangara itong pay ng kaspayan din. Mang kami din tatapes sa iyo. Tirari rom. Pasan karawan yung iya. Tetapi maning kami nak. Karawan taraya patera te pai ayay rom. Ako tangi dia. Nikan sipaya pai nari ki pataka kapaya nako yamat. Ito pa turong-urong ayo na ngani dari kita kantani nga. Ata mero ay nanon wayaginan sipangara ay nanon diri kay ibugin de kidi best for Christ ay may dayo. Ya pun doy ya silang gabungan ay yaratare na. Dapai ni kapen yagi. Yay roura ay kasita ko pasikona yay ni bobogi. Nakon dia karesa ibugin sepakin orang warai ding. Tetapi orang kan kabotua, orang yon karakinan teman na temau, yon tepok yang maguri temakor tenua kibuna tuan anak konti tebuina. Kita pakai maupun sepenesan warga yang nanti 10 days of prayer. Ayo kan wanara, arakaruai wan dipung. Hari ini tebuina dipung ni kain tatar. Angki wada kata bayi yu ay ikapara-para yu ay tapi yang ana nu ay jadi kinanu pan nakoro ay takapara-para rang tamearo. Ay ito ko pa. Pinanganidas pangara. Rang tamearo pakatauro agi rang ay dakan dia karesa. Mayon korobu imain wakinan pangara ibugin tiki the best for Christ. Imain na sina tinakwa na tayo kat Yaswa sinawara ka na tayo kat Yaswa. O sinabusiya tami na roy di panaronira. Nanganira to ko na notan baika ate kinaki nanon na ate sa paparakin tataro tamara kumaka
Ponampai tena puaki ata karoirua ki nakitoki. Pon ko ya ko nganila to kora te wana te aswa natai nanon peika ko te akini te aswa. Ngai resi ko te tapa sa iyo konoroni ya kain te kare sa yon korobu. Rona ina bangai pasina ko na spaspai nanon nam teka inanon turongorong ayo te aswa. Ani kare ki spangara ikata mearwa ai kana kakora yoroni mek inanon spangara diriri kayo te aswa. Ai kay tarun kaniko tarana si Maria Yesus Kristo. Amen. Ayo sinawar-warin te po kayo. Kana iya mi po kayo asapanin war-warin akon te po kaya te magurit te magoro te nuwa kibuna dowana nakon te buina. Pai kara para pai bukina na ana spa de araw numanya na anaki po de kinan de ngapong ayo aya te kibung kana de kanga sika poto ayo yara. Kara de in te tabas sa yo ke kispangaran te tabas sa yo. Asina kain war-warin ni kapan. Ata ku te kibutowana. Oyara raki Petro me Yohane nako ni mania pen tia sua ngi awan ti tataru aren tia watenua ditani me yontai au wata ki tioma to temanna aya kame ni mauku me piroton sinana aya ka vivenia ndepo nga kora ki ni metaruan te mania pe are te metarua are arana tamero paina bubusi pansi suaroi me ro yomata ai karin te mania pe angaya nge nora Petro me Yohane panang din te maniaba abu busi te pansi swaroi a Petro taraiya me Yohane aya kangai taraira angai taraiya pa etaku nanona pata enangana ki te pai to wana me roia a etaku Petro aki au sirewa me au kora me ayai ro ai nanganuku on nanganuku Kona konaran Yesu are te inata deta. Ai taua ataina. Ai kateira kia. Ai dikina be ni kora rau nu wena me ni moia. Ai evera ki. Ai tei ai nako. Ai din me wake kei de manebe. Nako men neveve. Men kora iroa Yasua. Apene nori amata pa enako meni koroiro Yasua. Awa taia papon te uari te teka ni bubusi ni metaroan te maniapa are tamearoa. O akona ki te mimi me te kupe ibukin are korowaki na koina. Na pesi ne puaka na teka Yasua na koina te tawanu wayo. Kain te kare sa iyo turong ai to kuperang kakawaki. Ay te reide yaskina katayan de yakinna. Ansi baya nakoiran te tapes sa iyo. Tirungurung warang ni kokongora yon rungurungon. Temane emauk. Ang kana si karawan din ako tirungurung ayo. Kasi nakarawan kamay nakwaron kaparaki na inan kibuna. Ay kay. Kana ko karawan wala ka tikibu tuwana na kun wawan yang kanta ni nga nanganira. Ite kinakiyay dito ni metang rungurungon chamata. Akangay a broken man near God house. Kechoma ta mau ku darikin an house di aswa. Kara kwarawan kara ntara ta kandani ngayo. O ku kara warikin warikia. Darai dia po kariyam darai tara po na wayong kan darai. Ay na kon te tempura Petro me Yohane tain di tataro. Ade tiawa tenuan titani me yon tai. Au wata ki choma ta temanna ay kame ni mau ku me nanon biroton sinana. Ay kabibini yakin tepo nga kuraki de metarua ariara na tamearua. Ari te metarua din na kon te tempura. Ite yakin kai pate metarua na kon te tempura. Terai dia yo ay te yakin te mani ape. Ano na kana te tempura kan na sataya patata pon toro Mauri akakin na yo yai metarua na. Terai din kidi besin te pai para to wana ite yakin te mani ape yo kina ko te mani ape. Meikai yerang pupurari kinanon te yakin kai paisa kita mani ape. Paya kaparaki di kinano na roy yasin understand yai kita sinamata ta yai he tempura yai te mataroan din na ko yai asito wana ngai ya kasusuka kay tunmane yo ang kana kungura rungurung tunmane yo nyon diki payo pay te kinak yai pa chamata te kata kay metan kira di kin nanau si Yasua Yesua di nako to wai Yesuai menora nanon de to mantap wari biaka kira. Me esia taya. Patepaya ka koroya ete
Kita kata imatan de mataro abu busi maya. Amata. Nibu busi depan susuaroi. Waktu sina sirak betera depan susuaroi abu busi. Karena kuada kata rai di ni matang kita data ni matang depan ipara ada kinaki. Tidak ka money. The money. The why Ipungiya kinarona pati mau ku ngaya. Sekarang pada bangai dah pasti penen pungiya kasi ko nanakonak. Jadi tadi dah memane rai kaki ko nanakonak. Mereka berang kakao kinanon dari ide yayo. Karun dongorongon di teman yayo ki kakak kasuka kige. Kangaya kakao me kakina. Ya pun suku na peimatan do mantap. Oh ya ni arona. Kinakin tetap wari do na panga tetap. Enakariki ay meuna. Meswa ya tai ya pangai ya temeu ro ya rinanona. Ibu busi mai ya mata. Pananakanta ni ngado wa ya tanai ya indikirake na. E kasuka kai pa amata ki anarina ko inanon tetap wari. Amata ay kakaumane. Ya iro ya tesirewa. Ate kora. Awani buki natakataka. Ang kanero ko temenna ay na puni pia doani katia na mangko kito atera baina na kangai. Tayoka ampai susuaroi. Atau wari na rin na ko na ben buta kani na baina ipuana ay na kasi na ko ay nangan na. Meron kami mita karak yayo kana suwari gyar kaki. Metera tiri yarang kakawagin dongorongod de tunuman yayo. Harang ni mais may poko ra kanti karesa. Simina inanon tong mantap. Simina idarikin tong mantap. Masisuai roi ko nanikina patera hari nano na roi. Kitera roi kanuan te wagi asmena inano nang aira kain te karesa ni kaispong. Tapi tai saranira pakain te karesa ni kaispong. Mangkanero ko tain te bobotaki ya maiye kain te ro ni kaispong. Ya kang peki kain te STA. Tipeni suai nota yai. Hayane na pa kakira na ni ron to numane yo. Ita ko pati temporary ni ya kau pa ya naruro ko may yamani. Sinakaya tara kanta ni nga. Pasinaki. Maneruan na nakaidiri to wari puaka ka. Pangkana sidate pangaira kan jaro ni kaispong ni kwawa. Sinameu akina. Te meu inanon te karesa. Pani penara arang dia imatan dia suwa. Idia ipasinatai ya pa antay ngaira imatan dia suwa. Karena saki. Pasinara na tiya karsa, patitapo, ni kaparabe. Ito ako takawuwa. Diri ka na ko rin sana kung tiki putenuan ako ni mewa. Pasinawari kya. Ang kenura Betio na mayone pa, anang irin te tempora, ay bubusiya, ay apan si suwaroy. Akato kay mataya Betio na mayone intaraya, ay taku Betio na ko ina. Angaya, ata ku Betio na ko ina. Taraira, angaya taraya. Paita ku nano na, patawa na angan na, tapay tuwan. Ayo, tinamagi na rin ron doon man ayo. Kaya mga punta pinapenta kata kawasi ko sinape. Haputuro, hakita nga un may women. Ay tiya kinagkay ko si Betio na matuwari yawan eh. Ay nanon, waki, masira kaya pa nang rin na kung tempora, si Mai at demau ko yo. Hatira mga koray na petamaw kayo. E mga kanakuha na pepay na. Habi pa yung siswaroy. Merang ni kamimi. Ako pa na kukurak kay. Patawa po si panori yan na kanari. Katawagin honora to wayo may may na. Pataraya karoya. Apunte yo ataraya. Hawa mga sidagin na. Kuna taray na roy to unumani. Kuna taray na roy tamaw. O tamaw kwari. Takato kay taray na roy. May nakanta nga tamaw kwari. Patoy nang nganak hindi kita pa ito wana. Kwasan na namiyakinaan eh. Nakanato ko nanganak kita pa ito wana. Kwa katay patira ko nanganak. Sekarang kita utan na yun nga. Kaya na ko masar yun nang tuka. Tuwan kita ito wana may masar may yun matsuro na kung jairan do wana. O temen na tunay na yakais po na mga yasi bubusiya ina. Kunara no. Panana ko jairan na lewotse. O ikan na bubusiya ko kwa kwa tao pa yayo. Patera pasti ya pa kain ya pa ya akura ka giyon boche ya gime pasti digida na pa iro ya pa ana pusu mai ko gige hangaya
Yang anai te pai hari. Hoi mga iya hidi kita pai dari kina yang anai. Mengki yang anai o karauan karape ni dia. Hoi si tau pe ina pe mga yo ai tau angai. Wari me nori ante tai hari patara. Ya si anai ana pe hoi karape hoi dang ingai nga. Pai ya tai ya. Ate mani. Me ya ki ya tai ya pai raua. Ya ta pen tau ate temani hari ya karape. Ito kan te wani ki pe si to wana te wani ki ben. Vera ko mga duori kaki. Yaru kako yaru kon kita pari ro ko yai absumaya ukora ko absumaya kina ba absumaya na ba ya pai kora kai o yo kin yani na kon jaus himinan teru oi ya karawan buta buau onang kai ngai paterati te pai ya punang anak yari me ya tai ya temani mesa ki temani ari to koin pa temani ari te bepa ki karawan naron na mekinan tatawa kin ari yo ngai ro ya ka kito ya nang to ni me buat te tahara pari tanani bepa ke Mengki ya kau kia pada mais te beba hari, ya kau kia ni mebe te beba. Kia kau kia ya kau kau me te pai hari ya kanta ni ngaya. Ya kau kia ngaya sini me uat te dara, ngaya tanan tuan dara te beba ke ki. Ya kangang kan ya ron anta petai. Dia pun te kanta ni ngasi siang ngaya ke. Pangai ni rura sinangan lagi. Te pai ya kangai to pun puatau mera kanta ni nga. Na ya ron ne betu numane ayo. Kia kangai betoro me yoani taraida. To atira ya kora keke to ata pen tau ko ye ki to ari ringa buaya o ngai yang kan iro na pa to atira nang nganak me ya ki ata ye kai te pa yari yang oya to mane yo e ko ro me na yang o chamata ari ati ya keke pa kora keke akan nang ata ka me wak pa ta ya pa ye na ka nga to wayo pe ka pinna ko nako irion na ko na to wai ya ki kanta ngai to mane yo Aku rak ya keke, anak kona ni katira kia. Ngai ya ki mana no ya nakangai. Oh kamu kona ni katira kia, ngai ya katira kia kana kia mi mana ke. Iroun na paya iri kita paya na nganak. Kana sa kito kora. Oh itu ya kinak, desirewa. Mata kita kuteki buonoa. Owane kan nasun teki buonoa. The name above all name. Huwayong kani tiki buat ya kina kaya rangko kongora atak mata ku pedoro ponna kia usira wa me ukora irou manangani ko ayai irou amen ay atak kuna ba imina nako narani Yesu ate nata deta terai rom kanje kare sa terai ro pedoro kina nako wa kia te sirewa meto kora irou na Nasi tu wana te pai ya uosa. Supaya nakon tu numani ayo. Kita mau ko ayo. Kari karo na no ni mek. Tu numani ayo. Ipita kia imeuna. Aya ki kanta ni ngaya. Yang anak tiara. Muan te kora na ko iya hara ni kape. Narakati ni kidibes kina meura ni kidibes oyai. Hara Asin ang ataya, kang apakasi bukito. Tanani pa ang utay ka makakaroido ike. Piya metyakai. Kunagi ng nano kun biyang uta na bamin ako kawan ni pakakumeti. Kanga kagikan ike me. Ngani Pietro non deta iyo ya kota tiyara rang tamero ay to kupangay ramang kami deta yay. Si dia inuuwasan ako yamatan kapet. Pon si tiyara Yesu. Ako sa ikay patiara ayo, eko na nanga. Te pa yerion na nakanta nga chamata. Irion na ko na. Ay kirong to wayo. Ari na pasinora ikay Petro. Yaki kay nano at yamani. Yaki kay nano at kaupay. Keto kora. Mayataya, pay nanon na ko na. Meron ari yoani. Si tuwana. Te pa amen ay roya para ni Yesu. Pukintera. Karena kamu ngora te torong te po kya maguri. Gero ko idira te 10 days. Hoy te akina kipa. Kora kya ikay min na ko ni Yesu na ko karawa. O aswanga kiro ni Yesu pana tataninga. Deru wariya. Hariya ta. O tataningan tita po kay yo tataru ka kora iya. Ang keru ni ta tamni ya roidi. Ang keru ta tamni ya roidi. At te akina kipa yaron kang atene. Tene via kanga emena idari kia o wiri kini ya. Angke wiri kini ya.
Hawangana ki to kora angaya ere kente tai ayo akona te onni ni koria eta kute te makoro aua te John te bukina pe maguri te makoro aua ki puna te meua ponsi Yesu amena iroun te kameu hawaki ariki paponna ki atiara digi te uana yani karawa ayangana ki tiomata asi ke sikona ni kameu aki yai ponsi tiara Yesu kante karesa asikona ni kameu aki yai ya ta una tena kon te sapai no ara kingana wag me amerurung na ko ni yere ibanang kai wan na bayanta ye aya bun man me buat kayu ai ta meru ara ko ai sonon tu manta pas tataro na kon de tataro me de mitinare ani busia de asua benangan ira kora teki bu isua na kon wanua yang anira de sira ke kangai when blessing comes what do we do ngkana ru ko takakapaya iroura tira sikoroy na kon takakapayan tapi tai kana ru ko te paya kwa kanta ngai ya pondo ko na bendo ko irom jaro kanga kukubena ko yai to sarana ni kanga beto ya sikari nana bende ke kanwan na mechi e me do ira wa tenga ke ako ka te beto takakapayan me ya ito tirari karon takakapaya ere kirom tirang kan yarum ni kapungana takakapaya ere sinong oran to kodongon te tun mane yo ke te mau ka yo ke e taua taina petoro akatira kia ante taina perei ai dikini merurung waena meto meia ai hevera kin ndei ai nako ai din me wake ke inde tempora nako meneveve menikoroiroa tiasua ayo te paya koroia tun mane yo ge ponde kina peiruna te kakapaya are ge ponde kina petoko na teira kirona ya ki teira ki ai pirinako mete kinaki e teira ki taua petoro irin te tapari te takatakan kwai matana pare potswai ndoro ko inanona pukin terang ga irin te unmane yo pukin terang ka irin na ko inanon te tempora pukin terang ka yai pasina kakasuoroi na kon tiasuang kana yai takakapaya na ko ira pukin terang sikokoki kariya makabui nan kato atapes sikoki apa yai tioma tati matuan nanganganira amen yai tioma tati matuan nanganira beikan ni ngayang kiyang anak tuun mane yo tiara Yesu at inata de tapana na ko yai enako atemuan pa ya koroya edin nako eveve nepuat dia suah hani te pa ya itu pera kakao kasi na koroya kana eri ki ura te marurung may min chora ke rang kura tinda ko namdu nepuat dia suah kana eri ki dom kanam arion nam kuna poko bundang ni pek makwanga na kina pekana mido ya kain te karisa nepuat dia suah koroy doia bangaya ati mato anang anira pain kapen kam nora aron na maguri tiaswa amma kan haran Yesu iron to mane yo torong ay te kinagi ba digina ni mau ya girigi pato epo kito kuras me irigi me inano ni bidoton sinana nara kwa ngai ni kidipes kina naron kana doye tan sariri ngai ai kam kana to ko nandinga de ya bungiagi dipundigi na painagi ko na ko ke kwaki masataya ni kapani repondang ni kanganga ako na ringa today ay na nako today yayagi ko na bungiyakin narona nagi ko nanda nako o ko peri kiyang kanito wai ya ikaw ay marurung kami nuasu
nang tamero aron anamakuri tiaswa. Yon na ko na. Ngayari punta upasunoni megin nan tayo na ko. Ita upasuna ko kyo kinakoina. Anne poya ni kaswaroya. O sinari kipataan ko asos. Ni ko ata mimitongin makan tiaswa. Ayasan koroya na koina. Sila kinakoina ndi. Tahu na way? What does the man do with his blessing? Tira koroya yang kan ibu kita kakapaya desan de girona. Way kan payas. He stand up in faith kabara upre koroya de teten batang payongan nari. Jadi tapi man nakanga to ata tutan anak ko yai ke masina rai ana. Ngai. He stand up in faith. Etira ke mationi mek. He walk in obedience. Yung oteka na naran Yesu ay na yai. He enter into a deeper worship. Edi mua andin de dembora on Taromauri. Yang ngate kawaya tameru ang kanere girom te kakapaya. Kuna ne pua mua te aswa, e kuna ne pua mua te ware. Te metua nanganiku. Pai kakiroi dei. Kita kutakapenya. He uses blessing for God glory. E kapunga te kakapaya ni koki amua nakon ne buakin te aswa. Hai kai pai kasiria ni koroya kan te karista. Gana ere kirura te kakapaya. Sina koki yo kinakon te aswa. Sina kanene yaroni mek. Sina kakwa aran Yesu asinongo te kanakoyai. Sina rimuan Taromauri ibukin pai ni kapene kere kirura. Ah sina kapunga na te kakapayan ni koki ya pane buakin antaina. Kita kutakapenya. Tegi buruai wana kon debuina. Aitak apa ni ometa noria paina kona ko meni koroido at Yasua. Awatai ya popon tuwari titekateka ni busi. Demetarua ariarana tamerua. Ari temetaru andin nakon te tempura. Awa pondang ini mimi depere eriki na koina. Meun tunumane yo kita mau kwa yo. Yaki sipita kinjaro. Ade boya pon sipita kinepen nake atapa yariki. Mea pitaki meuna njaro. Akota ke yaron meuna pa eriki pate. Desakosos. Ipukin takakapaya riasan ndeke rona. Mayroon tiaswa. Ay koso to takakapayan na koy amat. Wani pukin ate kina kipiri-piri. Evevi. Kiri na kon tempura yak takatakan tuwan tatap. Takataka ikan ni mga takataka ikan ni. Titeka evevi emo mainging. Inanon te tempura. Kana mo mainging ekamwa. Ay koso siya imata yo mata. To ya kanika nga kamnora ya nako. Ina ko ini buat tiaswa. Pangaya kana ko nakuay. Hawan pukin amata. Arang ni mimi yai. Patay ya popon jam daya ki konan nakonak. Papunaki ako nan kana kwan tata ya ni jam daya pungiyak naro na ni mau. Patira rang kakawa ki kan dia karesa. Kana yai takakapaya na koida. O sinari ki pangay da tan goses. Sinakapunga na takakapayan sinakosos. Na koya ro ta men. Pari na mimi yai. O anaringa kinapananoya. Depai ari kinakoida. Ita kutapo ka tokosos tebi maguwa kibuna tebi matowana. O katia anakai. O kataya anakai. Ndaran de sibu today on the kwawa adita dakinna. O wakukurei nanga meawia me nimete nape. Tuwai kere kiruna taka meawa kipayako na nakonako. O kataya kinaki pa enako nebuat yaswa. O tepa yakoroya ekoso sibukin yaswa. Are nano na e kukure inanga meuna mai min te pa yare eriki na makuri si suaroi te suana ko ina sinanga meura ikai ni kapeni pate pa ini kakapaya metan te asua pasonga ni kona kare ke iya tadi na mamanera ariana mga rota kinaba ande kinaba ta kakapaya ayo na ko iya sila kin kanin na ko ira rang kakawaki sila sinakoroya kana ere kaya nakakapaya diaswa kaya kakapaya ira diaswa tira sinaria ini koroy
Ita kutapoke te mwani gorindo te makoro te buina kibuna te numadowana. Nangai ai. Pangkana kam mamarake ke kam moi ke kam korawari kite pai towana. Akam nakaroi ni kapani bukin ne buakin te aswa. Tai karawa tepe enariki pateka nganga na koya yutaya ke yeren ke ana karesa te aswa. Pai ni kapani ito pasi nakaroi kuna maraki. Kuna ne puaya te aswa. Kuna maguri kuna ne puaya te aswa. Kuna nakonako kuna ne puaya te aswa. Hei kami auran. Angin te tai ngai kana nakonako mai gorobu. May peso na kukurabu, ay may nako na damani nga pong kanasto ka na, debi-debi. Sinariya yung tataro. Sinariya yung tataro, ibuki na pa. Kawai lang tayo na ko. Sitangi dia pa, sinangan ti aswa. Pero nakairiri lang tayo na ko. Kawan te pa ya, kakao kayo ito pa sinakoroya. Dapat tayo si koroya, dapat tayo sa mga mani nga. May inanon te day yayo. Irang kakawak, pangkayasan kakapayay na ti aswa. Tetapi manila na ko. Siriai ni koroya. Koroi pa ni kapani, ni kosus ni buakin ang tayo na ko. That's why ang ilila. God want us use our strength for service. Nakapungan na ikura-kura na ikay. Ibukin si pangara. Dia karesa. Sinakapungan na tayo ni kosus sa kiyari kay Roura. O sinatutayaki na. Kasi sinari kipatahan kosus, ibukin na. Sinakapungan na ipaikay ya iroura. Gito doon ni kiraki, kano kutari ng tiyanin. Kutari ng tekatangtang. Kutari ng titete ni kaway. Kutari ng tireitak. Kapungan na ipaikan. Ibukin. Temaguri. Dia karesa. Kata kapeni atak. Use our lives to prepare others for Christ's soon return. Sinakapungan na imeurayo. Nikatauroi ya tari na memane ra kita beman. Imay dokon de sakamel. Kaya nang karapay kami kanti kala sa may kurubu. Hakam maguriyang kay. Kam tema tua. Ndabe yang o. Oni kande ita ki matari mi ya kay sinanugumi. Henne buak. Tiaswa nami magurin kapen. Tiaswa nakakapayain kami ni kapen. Ongke te ruara koro kon tetapa sa iyo. Nakakapayaki na ben binirine. Inanon tetapa sa iyo. At Yaswa, inaroni ko. Kinaroni kami ni kapani. Inanon teritak. Hasimena. Yay, man kami inanon. Tetay iyo. Teriday na ko irarang kakawak. Ay kanikay nira yay kanti akaresa. Ibukin na pa Petro. O Yohane. Asipa te pa yara iroya. Ato numane. Kita mau kuari, ya ki menganora ki kata kaimatan, te tempora. Menganora ki neveve, o ni kasusuaroi, nakon diaswa inanon te tempora. Mesi te pa yari yang ari ya iroia. O hedi ki ayo nakon tu numan. Ya ki pinin ako. Ngi ako nande ki dona te ko nakon ako ya ko nan nako. Medineia, penene po mo diaswa inanon te tempora. Nasi tepa yari yang anak. Iroun, Betio, Yohane. Irinay atong naman iyo. Paay na turun tiara. Hari yang anak. Ay na sipate kakapaya. Nakoya. Amata. Men tiara. Hari yang anak. Iroun, Betio, Yohane. Sila kinakoya ng kakawak. Tawan uway. Kuti imetua na bangkain taka-taka. Imetan tit metarua. O Yesu. Ebeteigo. Pakuna na ko na ko detayo. Kada to yai te paya ta tau ko. Ay ki ko na roi. Nene yai yam muni mek. Kito wa ki roi ko na yain. Ni komitin meum na kon tiasua. Tiasua ebeteigo pakuna na ko na ko. Ebeteigo. Pakuna na ko na ko. Nayaron te mau ko ay. Will you use what God has given you to bless others? Ko tauroy ni kapunga na te pai. Ayangan ni ko tiasua. Ni kakabayay yomata. Tira te pai to. Ngiya kana ko to. Irang kanga ngaron si bagin. Daka ni kanam. Nakuya kain dari kim.
Tira tahu ko jata yayo. Si paya na ko ya. Kakira rikim. Pai te akinak. Paya nakakapay yaki ay. Enakukure yay taware. Ngaya. Biyokon pain kapan. Takapan ya. Ko tauroy. Hindi. Nakon ako. Taromauri. Kosos. Ibukin Kristo. Turmanya yung kipen hindi kipay kay iroun na. Haway kay paye kaya kay. Tira ke. Nakon ako. Nepo. Kosos. Ibukin. Yaswa. Sinakay nila tidak kayo. Dia kan batang ngay. God does not bless us to stay where we are. He bless us so we can work with Him and lead others to salvation. Dia suaya kikakapayaira. Pasinasuku, narora. Sinaka kamaguri. May kakapayaira. Pasonga ni ko nakon ako. Nangaya. O ni kairiya mata. Nakon, teka may awaki. Napya sinikakapaya ka na teka Diaswa. O tataron. Tatapos say. Padiaswa na ronira inanus pangara kain tiya karesa. Yon kurbu. Karatagit mera vision na siya ngoy inanun didi kayo. Ibukin de kiri best for Christ. Nakakapayak. Inanon ana magulin kapan. Pasin dapat. Era pati Espanya ino de tapos ayo spa ani iroun. Sa penalty yon wera. Sa kainida dukuna ari ay tamero ara. Butimwaiko erong wakatuan na kuraran. Ay tamero ara te puputa ki. Ay Sapu perak tetap. Tamara kumaka, sinapoi ko kinamteka na ko ilan tutapasay. Kura pa ibukin takanta ni nga tamaro kau ngai kain tiya kare sa yon kurubu. Pasiriyay
Kapungan ay ken spai pai aki ya irora tiaswa. Emu amen naratare na tiaswa. Mandapakaura tiaswa. Kiaro kona pai ke pai karari ki tiaswa. Kapungan ay akan di kare sa yon kurubu ba. Anak ko ng spai da pakauya ni kapani. Nakoya tariya mamani yan kapani. Kaya kayo na riya tiaswa. Sa tayo pa ay pun na yun tayo tiaswa si dinaya pa. Sinang tauroy ko si pai aki ya irora. Kaya na kasi nakatauroy day mandi. Tekitipes for Christ ay mayra. O susi ko pa ko nakakapaya yan kapani. Kaya hindi kare sa yon kurubu. Nung pangayan diri kay. Kakapaya na pa yan mitinare. Napuna may anaw suti aswa. O yatan kay din kapen. Kaya di matuan puto ka nawagi. Di kare siya. O nawagi ara misin ti aswa. Kakapaya ay min na yut aswa. O roan hira inanun tami meroy day. Amraw nam kakawagin inamimin ay roran kapen. Pai kay taron kaniko. Naran na si Maria Yesu Kristo. Amen.